nastavku poslovnog dana govorimo o uvođenju ERP sistema u kompanije. Moj gost je direktor NPS grupe Vladan Petrović. Dobar dan. Dobar dan. Pre nego što krenemo s ovom temom, mi smo u prvom delu emisije govorili o pirateriji. Nadam se da vi nemate probleme sa tim. Na svu sreću nemamo problema sa piraterijom, pošto poslujemo sa privrednim subjektima gde je pojava piraterije kudikamo manja nego kod fizičkih lica. Najveći broj piraterije naravno u domenu softvera za privatnu upotrebu, da li je to Microsoft ili su to u pitanju neki drugi softveri, sve jedno. Privredni subjekti vode računa o tome. Vode računa o pirateriji. Dobro, pre nego što budemo govorili o tome kako i kada treba uvoditi ERP u preduzeće, moram da za one koji ne znaju da objasnimo šta je ERP ili Enterprise Resource Planning. Najkraće rečeno, to je softver. U svakom slučaju to je softverski alat koji bi firmi, odnosno menadžmentu firme, trebalo da omogući da na što bolji način planira, prati sopstveni biznis i da bude u stanju da na osnovu kvalitetnih informacija donosi prave odluke u pravo vreme. I šta je neophodno pre nego što se uvede jedan takav sistem da se uradi? Da li ga je dovoljno samo implementirati, instalirati u preduzeću i to je kraj? Domaće firme koje reše da inoviraju svoj informacijni sistem ili da uvedu nešto što se može zvati standardom, odnosno međunarodnim priznatim ERP-om, su često u dilemi i nas često pitaju za savet da li prvo da uvedemo ERP ili prvo da uvedemo ISO standarde u naše preduzeće. I nema jednoznačnog odgovora. S obzirom da međunarodno priznati ERP sa sobom nosi, odnosno podržava i međunarodne standarde, uvođenje jednog takvog ERP-a će kasnije olakšati uvođenje standarda i obrnuto. Ukoliko je firma prilagođena međunarodnim standardima i standardima kvaliteta, implementacija standardnog međunarodnog poslovnog rešenja će im biti lakša. Pravog odgovora nema. Bitno je da se u taj proces krene jer je to nešto što je neophodno, usklađivanje sa međunarodnom praksom. A gde najčešće greše prilikom uvođenja ovakvih sistema? Pošto koliko god da nam oni olakšaju, on ponekad mogu da nam otežaju poprilično život i rad. Posljednjih par godina smo na skupovima koje smo držali širom Srbije, pogotovo u gradovima unutrašnjosti, u saradnji sa privrednim komorama ili opštinama, privrednicima pričali o tome kojih su 7 osnovnih ili 7 najčešćih grešaka prilikom implementacije jednog ovakvog sistema kao što je ERP. I taj dokument inače možete naći na našem sajtu i objavljen je u nekoliko časopisa stručnih i ekonomskih. Ali ono što je po meni najveća greška je to što kompanije misle da su spremne za promene. Uvođenje standardnog poslovnog rešenja ili uvođenje standarda podrazumeva spremnost za promenu poslovnih procesa. Firme misle da to jesu, a kad dođu u situaciju da konsultanti, na primjer iz kompanije u kojoj ja radim, analiziraju njihove poslovne procese i uoče odstupanja od standarda i predlože im izmene tih standarda, često tu dolazi do otpora. Taj otpor se može na jedan način objasniti prirodnim ljudskim otporom prema promenama, a na drugi način možda i nespremnošću, pre svega menadžmenta preduzeća, da shvati šta te izmene donose i da su one neophodne. Kada kažete da je preduzeće, da može da se desi da je preduzeće nespremno, u kom trenutku treba doneti odluku? Da li to zavisi od obima posla, od veličine preduzeća, od čega zavisi? Kada bi ja sutra osnivao kompaniju, pa makar to bila i kompanija od 2 ljudi, apsolutno sa prvim danom poslovanja te kompanije ja bih primenio jedan od međunarodno priznatih ERP-ova, odnosno koristio bih ga u svom poslovanju. Prosto zato što je to neophodno. Ima jedna, iskreno da budem ne znam ko je to rekao, ali je istina. Ukoliko uvedete informacioni sistem u vaše preduzeće, vi nećete postati bogatiji, ali ako ga ne uvedete, zasigurno ćete se osiromašiti. Tako da nema ni tu odgovora ili jedini pravi odgovor je odmah. Bez obzira na veličinu preduzeća i bez obzira na delatnost kojom se bavite. Na kraju krajeva, da li možete da danas zamislite, na primjer, banke bez informacijnih sistema? Da li one same sebe mogu da zamisle da mogu da funkcionišu, a da nisu podržane sa informacijnim sistemom? Znači, sve kompanije su u svim kompanijama je potrebno uvesti jedno takvo rešenje. A u kojoj oblasti, šta sve u kompaniji, u jednoj manjoj, recimo, firmi može da bude pokriveno ovakvim sistemom? Kad pričamo o ERP-u kao nečem što je standardno, on u sebi sadrži između 80 i 90%
koda softvera koji podržava 80 ili 90% potreba bilo koje kompanije, bilo koje delatnosti. Onaj drugi deo specifičnosti određene grupacije ili određene grane privredne se rešava na taj način što se uvode takozvane vertikalne rešenja koji pokrivaju baš određene specifičnosti. Na primjer, ne znam, za hotelski biznis imamo jasno definisane procedure koje su jasno definisane i potrebne samo hotelskom biznisu. Bankari imaju neke svoje procedure, građevinari svoje i tako dalje, ali srž ili suština kontrole poslovanja za sve kompanije je ista. I ERP pokriva upravo taj segment jednog zajedničkog imenitelja poslovanja bilo koje firme. Ono što možemo na tržištu, u stvari možemo da nađemo različite ponude i različite rešenja. Kako izabrati ono pravo koje odgovara preduzeću? Ili ima uopšte razlike? Kad pričamo o međunarodnom priznatom standardnom ERP rešenju, mi pričamo o 5 ili 6. U svakom slučaju na prste uz pomoć druge ruke vi možete da nabrojite koja su to standardna rešenja. Ok, postoje ne samo u Srbiji, nego i u svakoj zemlji i lokalni proizvođači tog istog softvera, koji je onoliko kvalitetan u kojem broju firmi je implementiran. Stoga kad me neko pita da li da izaberem domaće rešenje ili da izaberem strano rešenje, moj odgovor je da pogrešno postavlja stvari. Nije izbor između domaćeg i stranog. Izbor je između dobrog i lošeg, izbor je između standardnog i nestandardnog. Nažalost, u Srbiji kompanije koje proizvode ERP nisu sa tim proizvodom izašle van granica naše zemlje i nisu postigle taj standard i nisu međunarodno priznate. A s druge strane, da ne bi ispalo da imam nešto protiv domaće softverske industrije, postoje najmanje 4 kompanije koje se bave proizvodnjom softvera i koji svoj softver uspešno plasiraju širom sveta. A da li se tu privredni subjekti najčešće rukovode cenom kada biraju i da li je to pogrešno? Apsolutno je pogrešno, ali kao što postoji narodna poslovica bolje je se učiti na tuđim greškama nego na svojim, tako postoji i istina da retko ko od nas sluša taj savjet. Gartner ili neko od ekonomskih kompanija koje se bave istraživanjem tržišta je svojevremeno napravio anketu i to u kompanijama u zapadnoj Evropi da im je omogućio da se opredele za 10 bitnih stvari, njima bitnih stvari u momentu izbora prvog ERP rešenja. Analiza tih odgovora je bila da je tada, prilikom izbora prvog ERP rešenja, njima cena bila na prvom mestu. Sve te kompanije u drugoj iteraciji kad su menjale postojeće rešenje, prelazile na nešto novo i bolje, su cenu stavile na 5. mesto. Tog trenutka su neki drugi pokazatelji i parametri bili važni kao kvalitet, kao standardizacija, kao lokalna podrška ili nešto treće. Znači, ipak pri odabiru jedinstvenog informacionog sistema za preduzeće rukovoditi se kvalitetom. To je poruka. Tako je. Hvala vam što ste danas bili naš gost. Hvala vama. Mi gledamo kako se kreću indeksi svetskih